iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Anya, tikaw na ba na? Saan man na nasimbang puti asawa mo ti Rabi eh? Wala na. Madanaga na. Anya kami na yati trabaho di asawam. Dealer ka no kadagiti luglugan, nanang. Aglaklako itilugan. Wen, isuan, nasukan-sukat tilugan na. Kasano da ita? Anda na kay baga kanyak nga. Agkarkarnap ta itilugan. Anya? Wala na. Ay delikado da ita. No, palutputag kat awan mataklunan na. Sao kanula ang nagiti labid da ita. Ay, kita anak ko. Ay, delikado ti biyag yun no kasta. Kasanaw no maduktalan nagiti pulis. Uno maranaan kit di nagiti panakabagit lintag katiliwin da ita. Hindi na ti pagdanahan ka. Ay, sus no mapatay kat matiliw da. Ay, kasanaw to pa ti biyag yaw. Ni Ronald, nabartek lagi ti manang. Blessy! Lukatan man tiri daw! Kunakon kat. Blessy! Hindi mo pala lukatan tiri daw, rakraka kon! Una yun ti asawa kaya. Salbag! Nagbeg kalakit din namang ilukot itiri daw kaya! No adamang sapol kanyak, ibagam nga awanak. Ha? Oh, atoy. Idulin mo tapno adagastusin yung agina, no awanak. Ha? Ay, nagadun na ti akwarta. Dakkel agatad day ta. Idulin mo ti daduma. Nangalaami ti daytoy. Saan mo adamagan pa'y? Sige, maturugag. Mapan ka makitinda. Nangalaan nga ta ni Ronald. Iti daytoy akwarta. Simbang pet gaya mo ti asawam. O nanang, makitinda ak labi eh. Ayan na nga raw. Nakaturog. Ay, kasta ka day. Nanang, no adda ka no mang sapul kan kwa na. Saan tayo nga ibagbaga asimbang pet no adda dito'y balay? Aniya? Sige nanang, mapanak pa'y. Magpat ka din ti asawa, Blise. Wan tatang, adda ije balay. Ay, kasaritak la ko ba? Ti anak ko ta addamadi amadamdamag ko maipapankan ko ana. Adda ije balay tatang, nakaturog. Mapanak man nga ron ijay balayo, takasaritak. Anya nga miti ko na yung madamdamag yung may papankan kwa na tatang. Paipapan iti trabaho na Ha? Masapol nga isardeng nan. Sakbay nga adadakas ama pasamak kan ko ana. Eh, madaanon ka mat gayam dito'y abalayan. Ay, woy, nabalayan. Eh, nagsabat kami kan Blise kat mapan ka makitsinda. Woy, binilin ti asawa na. Mapan ka no makitsinda. Ayan nga rod ni Ronald. Nakaturog. Kaya't ko ang makasarita ti anak ko. Saan ko ang magustuhan na kiti madamdamag ko maipapankin ko na? Kasta ka di abalayan. Saan ko ang pinadakkel nga agbalin adakas? Ay, abalayan. Saan ko pulos namnamaan ang nasumok na tikas day nga aramid? Ay, ore siya ka. At damot na kiti alimadamad ko may papankan ko na. Awan na saya at apagbanagan na no itultuloy na tikas day. Kanupod no nga aramid na. Ay, husto ka dito, abalayan. Dua, ti mabalin ang mapasamak. Matiliw dagiti pulis ken mabalod.
Wanaw Camposanto ti pagtungpalan da no makirangat kada iti pulis no tiliwan da. Kaat ti pamilyanan to ate ang bali na nakakaasin o bilang abalayan. Awan metla ang nasaya at apagbanagan tinawadwad a kwartana do agtaod bet iti kinadakas abalayan. Ay, una. Sak mismo nga amana. Saan ko a kanunungan ti madi nga aramid na abalayan? Asayaan na nakariing kan Ronald. Daga di bagayo, tatang. Ada, kaya't kaakasarita, maipapan ka dagiti madamdamag ko, maipapanken ka. Anya ka di dayta? Maipapan iti aramid mo. Saan yung nga ikaskaso dayta? Awan bibiyang da iti biyag ko. Saan nga isuda ti mangpakpakan kanyak, tatang? Ay word, ngam kasanon ti dayo ti pamilya tayaw. Kasanaon ti pamilyam, no dakas ti mapasamaken ka. Sana parikot dayta? Isungarod nga gururnungak. Aniya, Ay, awan tatang. No lumaban ka iti patas ako nam, agbisin ka. aniya, Masapol ti diskarte. Kan man ti lumablaban iti patas. Tano kasta ti aramidam kunak manen. Agbisin ka, tatang. Iso alumaban ka iti ngipon. Anya kay ti badag ti sarita nyo kay ni Ronald abalayan. ay, awan denggan na asao. Anya. Dible sila ang tiamok adenggan na. No denggan na pa'y Ay, Diyos ko. Sa balin ti agar-ari iti utak na. Nastraksan ti sa iraw. Saan mo na sigo na kastay ni Ronald? Ambok pa yan abalayan. Siguro ako nauman iti saan damot laya asinsong. Ay. Nakita ko mo't ti kinapasnag na. Awan at tanan na trabaho. Ngan kaskas di nga isubat laang tibiyag ta. Ay, amang ano day tamot tinangiduron kan kwa na amang serek iti sana nasaya at apanggidan. Ngam, wala ang ti mabalain apagtungpalan na. No saan apagbalunan, Camposantaw. Ay, Diyos ko aya. Abalayan. Saan nga adayaw ang mapasamak ken kwa na dayta? Nabsugak bakat. Mumlat tamat tigat gatanga mamasida. Unmat Agdi gusak. Agpalasak ta dapan lakad mi. Kwa, Ronald lakay. Hmm. Kinasarita da kakadin, tatang. Wan. Sermon mat. Gusto mo't siguro, te imbagada kan ka. Husto, no husto. Ngam awan makalapad kanyak. Anya? Nauma ako ni tinarigat abiyag. Kan uray si ka, saan ka di? Uwan, ngam ko ma. Sana kasta awagas Uray ka di mat si ka? Sermonan nakmat. Pampanunutok lang, ti. Saan kang agpanunot iti negatibo? Ti panunutam. Makaliksabak iti dakkel. Kaya't ko agumin awat ibiyag tayo. Masapul nga agbaligi kami iti daytoy. Modelo kan kabarbaro dayjay alugan ti may sa akurap a politiko. No maidanon mi lakit di iti pagpartyan mi iti lugan. Awanin parikot. Saan danton ang mabirukan? Masukatan ti pintura na. Makaamumatan dagiti kakadwak ijay. Asidaga kon iti parking area. Iparking ko matilugan ko. Subyak tulatan. Dayjayan tilugan ti politiko. Ti driver. Punpunasan na tilugan ti boss na akurap. Dayjay. Nalukatanan iti driver side.
Limugan. Ngam saan na nga inrikap. Dahito yan ti orayak aguntaway. Umasidag akon. Maiba-iba yung kamanon dito sa Alasyo, Blese. Saan asumina iti panunot ko kang Ronald, nana? Ay, no awan ti pagnaan, ti panakisarita ken kwa na awan mabalin tayo. Sana baling agrigat ha. Basta saan kumamat nga garamit iti dakas ni Ronald. Ay, anak ko, ay Kas iti napon ani tatang. Duala ang ti mabalin ama pasamak iti asawa. No saan nga iti pagbaluda. Iti kampusan to ti pagtungpalan na. Ay, talaga no saan ngagbalbaliw. Kasta talaga ti pagtungpalan na. Nana, Ket ti pagsakitan mo't tinaakam ni abalayan, maibabain ti pamilyada. Saan ka nga agtig ng itidakas? Nang saan mo akayat ti matay? Awan panggap ko amang pataykan ka. Ngam na agbidtot ka. Matay ka adi na oras. Asidagtan iti pangidis sa agak kang ka. Taselpon mo. Itat mo kanyak. Sana bali ti paltog mo. Taaddan kanya. Isiram adagos ti rida. Tigiti ubing. ang daday di katananang. Naglabaak ngamin. Kasta ka di. Wan, imbagman. Tas imangput ka matlaang. Apay, saan mo akayat? Saan nga iti dayta? Ngam ko na. Asaan mo nga amo no kaano ti sangput mo, hindi nagpakada ka. Detoy, idulin mo. Ha? Anya na dayto naka-blackbag. Kita Kwarta? idulin mo. Urno ngam ta saan tayo laang nga amo. No anya ti mapasamak iti masungad. Ulitak ti kanayon nga ibagbagakan ka. Saan ko akasapulan ti ado a kwarta no si kati mapukaw mi? Anya ang mapukaw? Saan ka pa nga agyaman no bilang? Saan kayong agrigat ang mapanawa? Ronald! Anya gayam ti makandita, unno masida. Mapan ka man gumatang iti pang bulalo. Agpapigsak man kit dita, at tapamigsa. Ha? Kas lang amin, pumimpintas ka, bakit? Anya? Birbiro kan dagiti pulis, tinangkarnap iti lugan ti may sa politikaw. Wen, ngam saan da kano anabigbeg na nakapismas ti suspect. Ay, agrairaman garudon ti kinadakas. Ang ganaban da jay a politikaw, nakurap ka now. Ay, mukit di agam. Saan arumbang akasta, ti panakadusa dagita man nagkonnibar. Kuma, hanggang imayak na damagak kumano at ni Ronald. Adamot itay. Di blese nakarubwat mat. Mapansiguro ya tiyandaan Agmay sa garod ni Ronald di tabalay na balayan. Siguro. Kasaritak man pa eh. Barang nudum ngagtumot laang. Ayun, abalayan. Talaga apang magbagati rumbang nga ipaay. Kadagiti makaliplipat. Imay ni tatang. Ngam saan nakaanauray nga agrieng. Apay, may nakmanan sermonan. Amom Ronald. Saan a sermon dagiti ibagbagami? Ngamkit di, para matlang iti pagsayatan. Ilis-lisi da ka iti daka sa pagbanaga. Adola amin. Apay, saan na kami kadi apat-patgat kadagiti anak mo? Anyakat asaanin. Napatag kayo kanyak isongar aramidak daytoy. Anya? Para kada kayo daytoy.
Kaya't ko maipaayan kayo itinasaya at abiyag. Sumardang ka man, Blessy. Awan sir-sirbi dagiti bagbagam. Anya akat nga. Umay ka man kit di. Mailiwak unay kan ka. Anya? Hello, Anya. Umayak dita hideout tayo? Apay? Kasta ka di? Sige. Okay. Bye. Lisi bakit? Agda pa panak. Kaya't sanda kasigsigaan. Una masaan ka pumanaw ita? Kumaa. Unak nawan papanan mi. Nanggag mo mat. Nakita mat nga da imawag kanyak. Katadamanan operations mi. Nukas kasano. Dakkel man ang tibingay ko iti daytoy. Agkarnap kayo manan? Wen. Sa bali nga estilo. Tapno sa anda kami abasta matimbog. Anya? Agpamarang kami a buyer. Kat kampay idi. Irotes mi tinasawalugan. Kalpasan na. Natural. Uray adan to sumurot. Uno kadwami ti akin lugan. Patayan milaktan. Anya? Oh, apay man na nagmulagat ka dita. Punon sa nga awanan daga. Uray siyak na asawa. Pagimbagan nyo daytoy kunak manen. No anyaman ti mapasamak kanyak. Masapol nga aklunam. Ngam Ronald. Agyaman kakit di. Tagsalsalo kagak. Ngam tandaanam daytoy. Aramidak daytoy para kada kayo. Saan ko akayat nga agrigat kayo kadagiti duang anak ta iti agnanayon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Inaramid konti amin abalayan. Ngam dinak denggen. Ambo mabalayan. Kanayon mo tabagbagaak. Uray ni Blessy, asawa na. Ay saan kun nga ammo. No anya talaga ti aramidak abalayan. Ay, nimbag kumala nga numatiliw kat mabalod. Kas itinakon-akon. Duwalaeng ti mabalin ang mapasamak kan kuana. Ay, abalayan. Ti may asa ka na addan iti ngarab ti tanum. Maikadwa addan iti ngarab ti pagbaludan. Ay, adon ti dumlaw iti nakaskas daaw apa naglupos ti biagda. Ngam adumetan ti agatap ang nagtaod iti dakas. Sige, dumsag kan. Katsan kan nga kitakit. Darasam! Darasam! Sige, Brendo. Mapantan. Amom no sa dino ti pagdiretsyon ta. Ay nahapo, nalaos. Ti, nakiktot ko ay na Blessy anak ko ay. Nagdaa ka sa dabak ti pagsasaritaan na kiti tao yetersina. Anya ka ti day tananang. Kas na unay apartakyo kan kas na madandanagan kayo. Ay kasano aya. At ka doon nasarakan dabang ka, iti pa sa lalaki napaltugan. Anya? Sigod ka no iti dabag. Karnap, tiga puna. Karnap? Ay nahapo aya. Kung nakarot ti pamilya ti biktima. Saan abalik ko man hinala na tilugan na. Basta saan da ko babot pinatay. Diyos ko. Ilaklakot sa kano dayjay tilugan na. Anabiit pa'y anagatang na. May sa kano asiman dayjay. Ada kano imawag a buyer. Dayjay. Irurod test da ko na dun sa. Wan nanang, ipadas na tilugan. Ay, tidakas da kano. Ay, kas di lang aruda tinarami da iti akin lugan. Intaray da pa iti. Lugan da, sana pinatay. Diyos ko. Ni Ronald. Ay da. Isuda ka dito akin arami. Ay. Kitay jay. Unkayam. Saan pa'y asimang pati asawam? Sa dino ka doy, hati na panan na. Ada ka nun sana panandagan Brendo akong pari na nanang.
Ay, amo anak ko. Siyak ti madandanagan launay ija asawam. Saan lang ada kayo, nanang? Nang karkaro kanyak. Napudot ang timata dagiti pulis kada tayo, pare Ronald. Isungag palamis tayo pala. Isu ah. Angamsan ka ngagdanag. At dalat ta pangwartahan tano kayat mo. Anya dayta? Naglako tayo ti droga. Anya? Magday ito, itang nalaklakang ilim man. Ngam nadagdagsan man ang tido sa tadita, pare Brendo. Sus! Apay, pataliwi ka nga ron. Sige, sige. Panunutak pa eh. Pagpampanunuta ma. Kung tayo kimang tayo diti supply, kaya saan ka ngagdanag. At dadag iti sigod na bayar tayo. Ngayon no makaalat apay iti sabali. Dakilmat lang ti maliksab ta. Gapot adatalaan ti agbingay iti ganansya. Yang anak, kasi mangpot kan, Ronald. Oh, apay. Mailiw kan kanya. Saan laang nga iliw? Kasta unay at hanag ko. Pagdanagam ko makanyak. Ibagam man kanyak tipod. Adda ka di pa kay naigam. Itinay padamag anapaltugan nga kinlugan itinakarnap. Nyat sasawa maya. Tangiwat mo. Oh, daytoy. Idulin mo daytoy abag. Isiptim tinagyan na. Anya dito Saan mo adamagan? Kita amlatan. Ronald, Kas kadagitiim mo na ngayon intad ko nun ka. Idulin mo. Kan gatangam ti kayat mo agatangan. kwarta manen dayto eh. Ngam nagtaot mo't itinarugit nga. Sumardeng ka man, Blessy. Alakit din. Idulin mo. Kalpasan na. Mapan ka makitsinda. Gumatang ka iti maang rabulan. Naisip bang pagkab di asawa ang bliss eh. Uwan, nanang. Kat, apay ngayon may ka. Nanang, kas iti sigon. Idulin tayo kumapaylaan dayto eh. Bag. Uwan, nanang. Inayon ko kumaiti, pinaidulin ko kada kayo. Ay, kwarta ka ni Mananda ito. Uwan, nanang. Saan ko akayat nga idulin ni Balay? Ay, sus Maria Josep. Alala, uwi ka. Inayat ang aruditin mo na pinaidulin mo kanya. Uwan, nanang. Sus po. Ay na, saan kun nga amo ti aramida iti kasto yung mapaspasamak. Saan apulos nga agtan na tirik na kan panunot ko. Kanayo na madandanagan na. Imbag man, saan ka rin mo rita? Saan? Agpalamis kami pelaan. Tanapudot ti mata dagiti pulis kada kami. Kuma, maminpinsanan nga isarding mo, Ronald. Saan mo nga urayan nga dadakas ama pasamak kan ka? Anya man ang dayta asasawan. Drama kalaunay. Patpat ganda ka kadagiti anak mo. Saan ko kaya ama pukaw ka, Ronald? Ay, ayakan ka. Sa anak ama pukaw. Anya kan aya. Isardeng mo man dayta. No, mamamla ko ma. Akasta unay dandanan ko. Nang runan o kastang agpakada ka. Kasla makikita ko. Asaan ka na sumangbata si Bibia? Anya? Kasanon na dadaka sa mapasamakan ka. Awan rumbang apagdanagam. Uri kat dakkelan ti ornong mo. No? Ornongan dagiti ditad ko ah. Numabalin lang. Saan ko apulos garawan? Minugastusan para kadagiti anak mo. Tamok no anyat ng taudan na. Adula amin. Apikit din na saan mo gastusan. Awan mabaling ko. Tawan mo't sa bali apangalaang. Gastusan latta. Nagling atak dayjay. Kan impostak pa'y tibiyag ko. Mabit lang, umayan. Ronald Blessy, Aday ti kwarto mi, nakaturong. kasatitak ko ma. Ibagam ko makanyakon. Ta ibagak tulatan no makariing. Sorry, nga miso lang ti pangibagak. Dapat tagda ito eh. Sige, sumrag ka. Padasik ariing.
Nalapsat at talaga ti asawa ni Ronald. Nasipokal ti pamagina. Saan amadlaw adwan ti anak na? Nagkasatan ni Ronald. Nung at mabalo ni Blessy. Wen, ado pa lang ti atiwan na ababalasang no pintas ti pagsasaritaan. Mapan ka man gumatang iti mabalin may apulutan kan pare Brendo. Tayo lumo ti bakat, taramidan mi ngayon baliktad. Nalakla ka, kin nabibiit nga sa gana. Dayta. Nayo namin ti dalam, kan dumawat kay ti papait na. Sige. Saan ka kumangagbaybay ka? Wan. Mapan ka nga rodan, dadapag saritaan mi kan pare Brendo. Kasla, napataglaw na iti gagaram pare. Wen pare, Hmm. abdan resulta di bagbagakken ka pa naglako tayo ti droga. Bayat nga awan pa operations tayo iti karnaping. Kasta ka di? Saan ka nagdwa-dwa? Dakdakkel ti maliksab dito eh. Nalaklaka pa eh. Yung nadagdag san ti dusa. Lumatiliw ka. Ken sigurado ka kadi iti kontak mo. Amangan no, isudan tumot lang ti mangpatimbog ka data. Matalik da ito eh, pare. Mamati ka kumakanyak. Pare, ure kasto iti trabaho. Saan ko basta panawan lat ng ti pamilyak? Amok. Nangrunak at naglapsat lat ni bakat mo. May sapay da ita. Tanong mabalo, sus. Amok nga, ang dapilan ang gusto kin kwa na. Amangan no, may saka pa'y kadakwada. Anya? Ay sus, saan mat kan aparts? No nataya kon, awanan maramidak no anya ti aramidan na. Ngambayap as ibibyagan. Awan makagaraw ken kwa na. Ta sa anak abumdeng apamatay. Dasa nga ili ni Ronald, iso abinaon na kaijetsendaan ko namble si anak. Wan tata. Kahit asino ti sa nga ili na. Ni Brando. Kunaktukat. Amok. Iso day ti songsong iti asawam. Iso anasumok na ti madi nga aramid. Nauma akong amang bagbaga iti anak yu tatang. Awan san talaga ti pagnaan ti pamagbaga kan kuana. Rason na latta ti rason na. Anakam tulaeng no adda pa kadidigraan na. No addan tupay kung taway na. Uwan nga ron tatang. Napatag-unay ni Ronald kada kami. Anya ti maramida. No dinan may sardang tar aramidan na. Masya anak unayan iti anak ko abalayan. Dakkel pa'y kidin ti imrusan ti bagi ni Blessy. Gapot pa nagparparikot na iti asawa na. Mahuray siya kabalayan. Naumag pa ikit din amang magbaga, tasak pa iti ungtan na. Saan mo't asigod akas dyan ni Roland? Kunak manan. Singput na amin asingput ide. Nagbaliw nga road, hindi awan latta ti makita ng asensuan ti biyagda. Nga uray kasano ti panangyarado na iti bagi na iti trabaho. Ay, abalayan. Iso aday jay. Uray amo na amay paret, a kontra iti lintag, aramidan na latta. Un nga rod. Pudno ang nagbaliw ti taray ti biyagda. Ngamdakas mo ti pagtataunan amin dagijay. Ay, anyan to katat supapak dagijay. Kahit no nagtaod iti dakas, awan na saya at abanagan na abalayan. Husto ka dita abalayan. Kat ti pagdanagak launay, kat ti mabalin ang mapasamak iti anak ko. Nakapanahon ti gayam mo, Ronald. Mabalin ng sarita ta. Nakainumak. Yat kahit kunti maturog.
Saan ko akat ti madisturbo? Kan may sa, amok nga awan tumat lang serserbe na ti ibagam. Sige, maturog ak pa eh. Tadalakad mi ken Brendo Inton pigat. Anya manen tinagtulagan nyo. Awan kay Jayan. Isardang mi pailang ti agkarnap. Tanabara ti matadag iti pulis kada kami. Gapu iti nagsasaruno akarnaping. Kuma, saan lang nga agsardang gapo iti dayta? Agnanayon kumahan nga isardang yo. Kunam, isardeng dapay, ter aramiden da pa nagkarnap. Nagkuyog da mambuton kin Brendo. Ada ka nun napatag apapananda na. Ay, hapo, ang mga nanyaman ng illegal day giant. Saan ko nga muna? Talagang agbibiyag kami kapo iti kinadakas. Nga agpapan ipapaunig mi. Wino pagbibiyag mi kat nagtao din iti dakas. Ay, uri ni Abalayan. Kunaan na nauma namang bagbagakin ni Ronald. Taapaat ka numot nga medya anak na. Awanan nana. Talaga nga awanan pag naan tinasaya at pasarita ken Rona. Makaamo ditan. No anyan to tibanagan tibiyag na. Tibiyag mi. Makaamon ti Diyos kada kami. Anyat makonomita, pare Ronald. Dakkel nagpaiso ti makwarta iti dayto ya. Saan ka pa ngagling at nulapsang tagsao? Podno dayta. Agasam, apag darikmat. Nakakwartatan adagos. Sige. Mapantay di balay. Agpuorta iti bato. Anya? Ay, sus, daytan ti saan ko akayat pare. Mabalin nga aglako ak iti droga. Saan ak tong agusar? Makitan to Numaramanam. Sigurado asap sa pulim ton. Sorry. Saan kun to agandatan ti agusar iti may parit a droga. Nga uri aglako ak. Makitan to. No anya ti imbagak pare. Aramidak. Uwen, makitan to. Wen. Wen. Gawid akon. Sige. Puraim na tanti awag ko, ha? Naadamanin i-deliver ta. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.